Da vidimo šta su smislili SBB Vukovi. Dosta vremena je sada prošlo u ovim trenucima. Dosta potrošeno vremena. Miles Gates pokušava. Četvrta četvrtina je dakle počela. Miles Gates i izbačen je u aut. Dakle, startovala je već četvrta četvrtina i da vidimo da li već na početku tim Beograđana možda može do poentiranja. Biće drugi down, dakle, za beogradske Vukove. Nešto malo više ostalo do kraja, odnosno nešto malo više od 10 minuta do kraja meča. Sasvim jedna korektna pozicija da se dođe do pa bar još jednog touchdowna, ako ništa drugo. Ide napred Gates, pokušava Miles Gates, dobio je prostor, kako ga vuče tamo Nikola Simović i na kraju, eto, par yardi uspeo je da ipak osvoji borbeni Amerikanac. Evo, tu je već bio na granici da padne, zakačio ga je pošteno Frederik Wikberg, pa onda još jedan okret i na kraju stižu instrukcije naravno od strane Briana Mapera, ali prosto danas njegov tim nije mogao da igra protiv ovako jakog rivala, to je činjenica. Ide Miles Gates sam sada na stranu, Gates dobija prostor i prolazi vrlo dobro, ali opet jedan start vrlo dobar. Simon Sandberg je ovaj put sa leđa potkačio Amerikanca dovoljno dobro da zaustavi ovu akciju. Ništa dakle od ovog napada. (72, 87, 42) trenutan rezultat. Vrlo su blizu poentiranja SBB Vukovi, idu trčanjem sada, pokušavaju preko Marka Bakovića koji je bez ikakvih problema zaustavljen u ovoj akciji. Evo, gledamo još jednom kako se zaletao napred i zaista je vrlo lako zaustavljen u ovom pokušaju. Blizu su, ne znam da li se čeka sada sudija ili nešto drugo u pitanju. Nisam vidio da se povredio eventualno Marko Baković. Dogovara se akcija za dalje. Ide dosta vremena, ima Miles Gates, ali potpuno dekoncentrisano sada izbacio loptu prilično daleko. Ništa nije od ove akcije. Treći down, dakle, za ovaj tim. Standardni zvuci Guns N' Rosesa na stadionu Voždovac. Još jedan pokušaj za domaćine, ide sada sam Miles Gates. Gates ima dovoljno prostora, Miles Gates, kakav start. Kakav je ovo bio start, nadam se da nije povučen za kacigu, Amerikanac nije, ali se žestoko ugruvao, sjajan start Matijasa Eriksona.
žestoko je zaista bilo. Evo, gledamo još jednom. Pogledajte ovo, na kakav način je Amerikanac zaustavljen prilikom ovog prodora. Nije ni malo bilo prijatno, ali eto, sve se završilo ipak kako treba, bez povrede neke, ne daj Bože, ili nešto slično. Sada su zaista vrlo blizu poentiranja beogradski Vukovi. Dobra lopta, ali nema poentiranja. Ostaje 72-44. Dobra ideja, Nikola Simović se ubacivao, ali nije došao do lopte. Vreme, čini mi se, daleko brže prolazi u ovoj četvrtoj četvrtini u odnosu na onaj prethodni deo meča. Nema mnogo seckanja, dosta vremena protiče u pokušaju poentiranja ekipe beogradskih Vukova, ali bez nekih velikih uspeha. Nije ovo bilo ni blizu eventualne realizacije napada. Krenuo je napred Anthony Washington, zaista daje sve od sebe na današnjem meču, ali kad neće, neće. Pet minuta do kraja velikog finala IFAF Ligi šampiona na stadionu Voždovca. Još jedan napad ide za domaćina. Čeka loptu Miles Gates. Da vidimo zašto će se sada odlučiti. Gates ide kroz sredinu, ide sam, ide do kraja i postiže, za trud su nagrađeni, postižu utešni touchdown. 48-77, nedostižna prednost na strani Crusadersa. To se svakako moglo zaključiti posle one situacije kada su već posle prvog poluvremena praktično imali 4 touchdowna prednosti, a sada čini mi se da je samo jedino pitanje kojim će se rezultatom ovaj meč, ukupnim rezultatom, završiti. Touchdown je postignut. A onda i extra point, dovoljno dobar. 49-77. Ko bi rekao da će ovo biti rezultat finala u jednoj utakmici gde se možda i očekivala jaka odbrana oba rivala, ali eto, od toga neće biti ništa, s obzirom da i jedni i drugi igraju veoma snažno u odbrani, u napadu, veoma sjajno, veoma dobro u napadu, u odbrani tu već pada drastično koncentracija, posebno kod domaćina koji je primio nedopustivo veliki broj poena u današnjem meču, ali očigledno da i nije moglo protiv jednog zaista moćnog tima kakav je tim Karlstad Crusaders. Zaista jedna bukvalno moćna mašinerija. Evo i time-out za ekipu beogradskih Vukova. 2, you're 3. Who's 4? Shut up, move! Get off of here! You're 4. Who's 5? Okay, here we go. Line up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Line up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, I need 4 guys over there. Okay, but I need 1 more. There you go. Go over there. Over there. Yes. Nije bio Brian Maper zadovoljan nekim procenama svog tima i imao je što šta ovde da prigovori.
igra se nastavlja. Očigledno je da želi potpuno onako definitivno posvećenost svojih igrača do kraja meča i naravno želju da što skuplje prodaju kožu, odnosno da koliko je moguće smanje rezultat u današnjem meču. Ispucavanje SBB Vukova, da vidimo da li mogu da urade nešto u odbrani, da li ekipa može da smanji još više prednost rivala i da zaustavi jedan napad. Mada će sada Carlsbad Crusadersi, kao i svaki iskusan tim, prvenstveno pokušavati da trče, da potroše ovih zaista malo vremena koliko je ostalo do kraja utakmice. Pravu borbu smo videli samo bukvalno u prvoj četvrtini kada su SBB Vukovi odmah. U stvari ono što se desilo London Blitzu protiv ekipe iz Beograda, to se sada desilo praktično, dakle, SBB Vukovima, dakle, u duelu protiv ipak previše jakih Carlsbad Crusaders. To je sada prosto činjenica. Ovaj tim je toliko jak i verujem da će to i dokazati vjerojatno i naredne sezone. Idu lepo kroz sredinu i kako grabe, kako nose. Christian Moncler, čovjek koji čak i nije prvo rešenje kada je napad u pitanju i pozicija running backa. Sada je lepo povukao. Videli ste i sami kad Brett Kep recimo krene napred, kako nosi, bukvalno kako lagano rešava većinu tih situacija veoma dobro u svojoj koristi i u korist svoje ekipe. Lopta na 41 jardu od gola SBB Vukova, vreme ide, naravno gosti trče, tako će biti i sada, idu na trčanje po 2-3 jarda. I lepo, imaju novu šansu i opet idu kroz sredinu i oboren je ovaj put ipak Christian Moncler. Ubačena žuta zastavica, da vidimo sada protiv koga ide prekršaj i kakva je procena arbitra. Nisu baš preterano posle imale sudije na današnjem meču. Holding, number 12, offense. 10-yard penalty, still, first down. 10 yardi kazna protiv Crusadersa. Marko Stinger Olsen je čovjek koji je napravio prekršaj. I sad, dakle, kazna protiv ovog tima. Bio je još jedan down, naravno, odnosno ponavlja se ovaj down od malo pre. Opet neki problemi. Valjda će se meč nastaviti. Evo malo u stilu onog američkog navijanja. Prevod sa onog njihovog standardnog defense koji se čuje naravno i u NBA šampionatu i gde god želite, gde god se igraju američki sportovi. Kratko dodavanje, ponovo idu na isto rešenje, sjajno. Christian Moncler, čak imam utisak da je želeo da je mogao i do kraja da ode, ali zadržao se jer je sada za ovaj tim naravno najvažnije da se potroši vreme. Odavno je ova utakmica odlučena, samo se ovde čeka konačan rezultat velikog finala. Očekivali smo zaista žešću borbu, ova dva tima su najviše prikazala od svih, ali ipak je trenutno velika razlika, čini mi se, u kvalitetu
u korist Carlsbad Crusaders. Ni jednog trenutka njihova prednost i njihova dominacija u današnjem meču zaista nije ugrožena i to je činjenica. Lepo dodavanje opet kroz sredinu i opet je zaustavljen Christian Moncler. Verovatno i sami čujete spikere na stadionu. Ono što je tim uspeo da uradi prošle godine, uspeo i ove godine. Dakle, da dođe do velikog finala Ligi šampiona, međutim i dalje će ostati na jedan korak daleko od osvajanja titula i naravno još jedan onako pokazatelj da trebaju da nastave da rade kao što su i do sada radili i verujem da će rezultat doći u neku od narednih sezona i da će ekipa i osvojiti Ligu šampiona u nekoj od narednih sezona. Ide do kraja Moncler, novi touchdown. Kako se prošetao Moncler za 83-49. Pogledajte ovo, izgledalo da će ga oboriti, međutim ipak Moncler prolazi do kraja i postiže touchdown, dosta grešaka ovde. Pao i moral, naravno, igračima SBB Vukova i to je takođe još nešto što je sasvim jasno. Skoro da su poraženi maltene duplom razlikom, to nije ni malo prijatno za bilo koji tim. Naravno, i za njih koji su imali najveće moguće ambicije u današnjem meču. Još jedan ekstra poen, ovaj put sigurno pogađa Jacob Dahre i on je odigrao danas na jednom veoma visokom nivou. Nešto malo više od 1 minuta ostalo do kraja i ono što ne znamo još uvek je samo da li će ovo biti i konačan rezultat ovog meča ili ćemo videti možda još neke utešne poene za domaći tim. To je, čini mi se, jedina nedoumica u ovom meču. Čekamo ispucavanje Crusadersa i verovatno poslednji napad za SBB Vukove u današnjem velikom finalu. Evo i tog ispucavanja, lopta direktno u ruke i da vidimo sada, ovo je vrlo dobar prodor, Josović ide, da li može do kraja, Josović ide sam, Josović, ipak je uhvaćen, Josef Enguzo je bio čovjek koji je sada dobro startovao i oborio Josovića. Šezdesetak sekundi je ostalo do kraja ovog meča. Zaslužili su zaista jedan veliki aplauz domaći igrači. Trudili su se maksimalno i dali su vjerojatno sve od sebe u ovom finalu, ali to nije bilo dovoljno. Da li mogu do novih poena? Sjajno. Sjajno je ovo bilo od strane veoma dobrog i kvalitetnog Anthonyja Washingtona. Cijele sezone bukvalno motor ekipe. Fantastični Anthony Washington. Evo, atraktivno ovde preskočio protivničkog fudbalera. Miles Gates, možda je poslednja akcija na meču, želi da poentira, ali neće to uspeti da uradi. Sve je gotovo, Crusadersi
u velikom stilu osvajaju Ligu šampiona. Dakle, ekipa je odigrala stvarno na jednom izuzetnom nivou i zaslužuju sve pohvale, bez ikakve dileme. Dakle, dobar deo ljudi je smatrao da će tim iz Beograda krunisati tu dobru sezonu osvajanjem Ligi šampiona, a ovaj put, međutim, tim koji su Malik Jackson i Dan Hawkins pripremili na jedan očigledno neverovatan način je potpuno dominirao i u polufinalu, ali eto, čak i u velikom finalu i u velikom stilu dobio ovo finale 84-49, dakle, titula šampiona Evrope ide u Švedsku. Proslava naravno i za navijače gostujućeg tima. Sjajni su bili bez ikakve dileme i, kažem, zaslužuju sve čestitke jedni i drugi za borbu, ali taj kvalitet je evidentno bio na strani švedskog tima. Sada ona standardna završnica i fair play potezi naravno na obe strane. Pozdrav igrača, učesnika ovog velikog finala. Bez obzira na sve, Beograd je imao priliku da vidi jedan spektakl po prvi put. Dakle, veliko finale Lige šampiona odigrano u prestonici Srbije. Sve je bilo stvarno na jednom visokom nivou i organizacije i sve ostalo, i mislim da je onako svakako to pravi pokazatelj kako će se raditi i narednih sezona u američkom fudbalu i da jednostavno ovaj sport ima jednu veliku perspektivu na ovim prostorima. 2 godine za redom tim SBB Vukova je vice šampion Evrope, a evo kako je sad to danas izgledalo za vas koji ste propustili.